Yamwache mwakwa bebium do Badwam TV Badwam Jumedie yi eso yeda Apostle Dr. Nite Kutegwase eni nkranhye nsema wo de abreye de edu so no ye Badwam kase samno ne yetodwa wo mu bi ya wo beti ne Ghana Health Service mpanimfo asame kasai won san enya MPOX mienu aka dada na wo ho no edada ntia se aye nipa nan ene won mo nya sansam no ne nsem bi na no pay Mede bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV tube kwadomonline.com and semwe ni sembebre so ewo ho fasedama Majoy Trish won tadi ba ko ne hyeme miridi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de semni nchemu ankasa etie Dano ya wada na Ghana Health Service mpenifo ne afi Ministry of Health wo modi amane ba ye efra MPOX yare no sade ho nsam no etie ene ya make say National Public Health and Reference Laboratory ene apomodi atra ya ne hwehwemu no won manya enipa mienu so aka ho a MPOX no ebi aye wo mo ba ko won kran ba ko wato ye mantemu enti dekosi enrada no na MPOX cases ayenya ewo my Ghana mu no eye nan Nano ya wada kutonima abosomeda neto so dunum ewa afimpinu ene edununum mu ena soye sharp omude ho nsam so ene Ghana Health Service ede enkrata abetu dwa wonum ekiremu se enipa mienu enya MPOX yawe ni bi ewo man mu ene wada enkrata afoforo aba abetu dwa wo kyeremu se National Public Health and Reference Laboratory asien hunu enipa mienu ewo man mu a wonum enya MPOX yawe bi ohunu baako ewo nkramantam mu hanom ena afoforo ka ho no so ohunu nu ewo atoye mantemu na chesesese wakane nyina abomu a enne kutonima abosome de to sudu otwe e wa afimpinu ene edununum mu no enipa nan ene wanya MPOX yawe bi e wo oman mu enkata ni mu no wakiremu se mantemu a wehunu yarewa bi e wo honom no Regional Health Directors e wo honom no ahyase a Public Health enhyehye nyina no wakenya mu ya bi e ka ho ene se wonum ahyase a contact tracing said ye be ya enkoba se wonum wanya yare no woni obi adi nkita ho a ebetumi atre enhwehwemu a wadi nkan aye no eda ne di se nipa mienu a wehunu wo mu sese no enya de se nipa mienu a wodi nkan enya bie no ewo anyonkofa anase ebo abusua bia wanam nkrata so esan kai Ghana fu nyina se MPOX eyinsan yare na obi a wanya bie aboa anase bibia remoa ni bi ewo so na obi befa so ede anya bi eniame bi ede ade ewo nipadua ni mu a ebema hunu se wanya MPOX awie ni bi no ene se ensa ebigu honam ani honam ebeye hye uti be paiwo honam ebetutu afei wachi ebeye oya wonye hwe na wabre na afei so ubenya swollen lymph nodes onam krata esutu Ghana fu nyina afo se wontai enhohoro wono monsa afei obi biara obehunu ne se saa hyenso de nkan aboboso no wada bia di ewo ne honam ani no pomode ase wo men no asoye sharp omode ho nsem so ene Ghana Health Service edeto de obodwumakuo nyina animu se wommoa sebe obetumi abo yare ehu dawuru amamanfo nyina atibie na watumi ahwe won ho so wakiremu wonkrata animu se Ghana ban aye krado esinkete so bebo manfo nyina ho ban afri enyarewa ahodo ho na wode nhyehyeye bibire egu akwan mu se de be ya yare no ase entere sankrata yi Professor Samokaba Akwawia ya wo hwe chi se Director General e Ghana Health Service ena nensa ehyasie Apa East Regional Minister ne galamse niema bi ewo ne mpasua no so no won mo ahye no ene wo magye bi so kase no etwa so I mean, getting the issue addressed is to pick some of their equipment that are movable, like the motors. We took about 8 of them so that we'll pick them back to the police station dock. The government is not against mining. The NDC is not against mining. What NDC is against is mining that is irresponsible, mining that will affect the health of the people. And so, therefore, that's why we are encouraging the youth that if they want to go into mining, why not organize yourselves as cooperatives, and so that the government will come and assist you, and then you do a responsible mining where it cannot pose danger to the health of the people. And so we want to advise every youth that when you are interested in mining, take the necessary steps by making sure that you get a license, and then you are trained properly to do responsible mining.
Adansi Ekroforo Mrashe Bedwani Joseph Azuma so say one mo makwan ne anachna ma obi emetu galamse ya mfa mewuramu mese one makwan otu ho anamo akase no edebe galamse anasa from tuo agudie tuo me time no nebom dia mensra mo ne se ankwan ya fa so ko ye kuonum no die say me a member of parliament na me ko prince ye baba betwa ye kwan so anasa me de misika beto fuel say nya reshaping e mayen na obakwa kwose kwan no se wutu kwan na se ne de enya de amehwe amanasi na no me chi obi wo kokoten e cheye omo brai as one more or sounds swear the piece to say Samo eno ni ba me kwache wo mo no me zo na connect Adom so kan wo fe nura wo fe me fa ne ko me wo other executive member back wo enura onimbiesi me ne ntam the tia me kan we e wa bonte ne say enye party politics e na me ye eye de be boa ye nyina ye kuro e na me ye e bi sa me be ye me ho say me no obi abesere anase bia obi beto abati ame a eno na ma ye Ghana politics no enko na dimu no e bra so say you to be taking bold and decisive decisions. Family no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de sie ye da se ye de obon krata no ene online de no etwaso